رێکخراوە UNHCR یا دووفچوونە ڕەوشە پەنابەران دکە پشتی 3 ساڵان ji سەردانا خۆیان بەرێ دیسا سەردانا کەمپا مقبلێ دکە. Li gor agahiyên penabera daneme şan da UNHCR sersê be şan li kempêda baş bû. Yek li gel zilaman civiya ya din li gel jina civiya û yek li gel zarokan civîn pêk anî. Tişkî münazeme ne sal ev 11 salê me münazeme her bêjin ka û çilo hatine Sûrî û ki yarî yer hatine ve kanu malumat aj medistîn. Ez hatim 11 salê li vir münazeme tişkî ji me nak. Em jê bêhêvî bûn. Tevdê darwar metkin bil ahra. Civîn li ber ragihandinê girtî bûn herwiha rêkxrawê tudaxuyanî derbarê serdana xwe neda. Lê penaberên li kempê piştî nêzîkî 12 sal penaberî êdî baweriya wan jî bi çareseriyekê kêm bûye. Rastî yani tiştekî nihne gotin. Yani tiştê mat bêjin gişkevne ev 12 sal vêştexeliyê vedigerînin تحلنا خصن دستمات يعني وضع مجرد وتقرير خدينا وهر وبما بقدمين زدري ولو تشتكت سنية کەسێن دووفچوونە دروستکردنا ڕەوشە پەنابەرێن لە کەمپا مقبلێ دکردن ئەو ژی دبینن ڕێکخراوێن هاوارچوونێ کەمپا مقبلێ پشتگوهکردنە. از باورتكم جده هزار وحفتا او حتى وك ايرو جالكسوز وتشيك جوار هاتنا دانين معنا اسفت مراجعه محافظات بجد بالجماهير بيكنا هاتيه يانت مراجعه يو عندك يو انجي الجور دوشنا ما بذي مساله هنيره انا زانم حلقك ونضاها يد مسالتي ده کەمپا مقبلێ یا پەنابەرێن ڕۆژاوایê Kurdistanê 25 heyva çara sala 2004 hatiye damezirandin. 88 mal ji wa penabera heyva 11 sala 2007 xanî wergirtine û 55 mal hê rewşa wan nehatiye durustkirin. Serdana UNHCR tenê ser qeydkirina rewşa penaber li vê kempê derbas dikin bi dawî dibe. Her wiha 15 biryarên ji dezgehên fermî li Herêma Kurdistanê derheqê vê kempê de û durustkirina rewşa wê de derketine hê dimînin bê cêbecêkirin. Pêşawa Behlewî, Rûda û Kempa Miqbilê.